janji pas dah. Ipo ada jenuh. Ayo gelak na sa labak. Kapaulan na kadun serba online, kamsi offline tingawo. Polon otomatis ka manual. Gokun, godukun. Mantap. Oh, wala api ni ko naman. Mga magaw ko. Yan di ko panday, api si Kuhaga. Api na niyo ha sini sa betong ko naman na. Nyaga kang putos. Won pinamaran niya sayang betong naman ni ko nga niya putos ko. Ano pala. Muan. Nya sa capek, adulah. Lilang di api. Nya kan mo panang cewak niko. Niko sama takradang. Mataplan niya banget. Sa Playboy, dilalatan mata mo na ka. Nya ka dumakuha lagi. Ako lagi kapag dilatan niya masapa niya hanan ni Nicola. Kadilamon ti ko dengis sa kita. Pudis. Hulun ka. Budi sa ibong ko, di sa. Mangedo, ibong haga papagian ko na. Manggayot na kukuningan. Kadulah. Pagi mah bagay kukut ko mo motor sisa din niya ni mo ne. Kadulah bang, kadu. Asimpi masalah cuti ko di balak-balak ko ni ko sa. Naman kenyataan ni ko na. Ni muat lah. Niya sa sama muat. Hulun tuh ha, ko percaya din ko. Merestui. Ya kapajak ni ko lagi pa ulun tuha merestui kay kamuha sa berhubungan siya ngajong sa kamuha, sa ulun tuha. Anda lang. Pokoknya niya muat mar, niya pokoknya tetap sayang niya maniku. Nah tahu. Pak Daco. Kalau aku kuat hati ko. Nya mon mar pokoknya tetap niya maniku sing kepan labung dengos nya manya gamali di jama mar. Alam jadi saksi, merestui kam. Nah, saya merestui semua. Sayang nihan nya maniku, wari ku cawa ko gotok kilap nya maga pisah nya maniku. Kana ka oh. Nya maga pisah nya maniku. Nya sayang nihan nya maniku nya. Pak Daco, kadu. Ya enggak kepak dah mar, kana cara mar. Naya. Dukun Abah. Nah. Aduh keliling senamon. Sangon rezeki sama medipa. Nah, di paranormal sa. Sangon kaya kam aga besepok sa pastiwad gawo. Catat pa nomor ninyo. Dukun balak ni sa gelak na Abah. 08 21. Bangi. Nomor ko dito simpan. Kaya't makalukan bangi kam. Ayo. Nagkacubaan ano no? Nomor niya na sa ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuko, uli api nih kuma? Cak kelom nihan pudak mo. Ya gue cerita apa itu? Cerita api weh. Di sedihnya lagi galau. Uli api. Ya sa agak ngajong. Kidang nami cak putus ko. Cak agak ngajong terus diputus kok pasti nih ku. Iya si playboy gue kena. Hadu kita tak usah dilaju kok ki playboy sa.
Apa ko buat solusi maniku. Spok ko pa. Kidang uat sih. Kidang mak bangi mo ya cawane. Kami dukun kau. Dukun apa? Nya pernah ngebaca di apa uat gue pokoknya bener ku telepon. Serius, Pai? Iyo pokoknya dijamin top dukune. Lain Lain iku mahaga doko do jema doni. Muannya anak Ada playboy. kriteriamu gopa. Manjur kodo ya kakak kan pandai kepas sepo. Pasti manjur asal niku yakin. Siap ko dalam mo kaya agami do desa. Ya tenang pe kena kidang apa mana Aduh dulu. pokoknya bener nya nelpon nih pai dukun nasa. Pok uat iya di lamban. Yo kado kayak kena nyamu lampa nyap ke amplop sa. Kakak telepon no Ayo. kayak kado langsung calling ko kam apa ya. Pokoknya ku telepon ya. Nya siap-siap mo ya. Yo kado. Mulang ya kak. Iya iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana gantar. Kak. Yo. Apa lagi? Yo yo. Ada siap? Ya, bijak jenuh nya nunggu. Kado di telepon kado. Hadir tenang kau. Apa lagi? Kita lagi bijak. Banyak kok. Api-api rapat lagi. Assalamualaikum. Salam. Oh, Apa? tidak menjong. Ba. Agak baik dia, tapi baik delom. Saya ada berair, Bah. Dia agak ngantak rumah. Tapi pengeluarannya. Ba. Ya. Jadi saya agak kesukaan jodoh. Oh, puan jodoh. Cocok kado. Pakai sama abah kau. Ah, Kamu nih, Bah, cuma apa? Yo niko agak jodoh si Gopa. yuk si ganteng, Terus, si kaya, terus. baik hati dan tidak sombong. Oh, benar. Kuat kado ba. Yo aduh abah agak hitung-hitungan baik. Oh. Biar ninji. Abah kung dacok. Ini jawaban. Bilang ulit tinggal ko gawa alamat mo. Tanggal lahir mo. Zaman nomor WA mo. Atau beno, abang na ilamat. Beno ko kabake lewat WA. Aduat ko do alamat ne. Yuk kuat ba. Kidang apa mau papan Yo aduh, beno ki abawat alamat. Beno langsung ku WA di nomor mo gao. Beno niku langsung ngelapay na api si tulis di WA mo na. Kata abang ilu alamat mo. Di pa. Alamat mo sa. Nah, iba. Oh, na api tidak na. Noon jisa, napala ba? Oh. Ni kuat iger tine. Nawat ba? Ulung beno. Polo abah, ige na abah. Ya, abah bisa lengkap. Uli abah, nyantung ke iklan di medsos. Nakatung na gawo. Beno tunggu gawo. Ki abah anu na alamat beno. Sampai to WA. Sampai lapay gawo api siwad di tulisan na abah na. Aduh na gawo. Oh, yung kado ba? Kaya sikam haga unang. Oh ya aduh. Ditunggu ka ba ka na ya ba? Iya 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 iya. Hindi ba? Api hindi. Na. Dang, mau sakit ketok mah. Mau sakit ketok. Ningalo siya ba? Ayo ayo. Terima kasih nyi. Aduh ngeritok ko gawo. Iya ba? Iya Iya ba? Iya iya iya.
lumayan. Solo, mabuyaga ngayon. Kalau si katong luot, no? Jinjo dalam ban ha. Masalah man. Mata merah what as bus. Itu. Kira cak. Medok tanda-tanda sekali. Assalamualaikum, Pak Dokon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dokon. Ya, cecak, apa yang nangis? Pagundu kau man. Assalamualaikum. Nya gece-ecak pa man nangis kiyang kau luat tine duit nje. Pak Dokon. Ana yang kau luat. Ketine perlu do. Hoi. Waalaikumsalam. Kok dia? Ya, ya. Kak kau hangone. Panas. Mujong ni ja. Teka pak mah. Api mau sisilat. Cak silat. Ya ni ko perlu api. Nyak dijaga beguhu. Oh ni ko pandai ja sapa. Nambi pas nyak lewat, wat di bebatangan nah deh. Wat tulisan dukun abah. Oh iyo benar. Jadi apa ni kusa? Yuk, anji dija abah jama siapa? Oh abah sanenggalan. Kata bang wasi nengis mak bangi. Oh muat. Saya semua tu ilmu lebon. Ilmu lebon sa kayaknya pandai jaga mone. Ya pakai api mo. Saya agak merantau bah. Ilmu lebon sama lau. Nah, Nasa ilmu halom. ya apa mahalom? Jak lagi pakai na abah ko kadu halom-halom. Iyo ilmu nena. Mabeti katu ni ko makatunggangan. Agak api lagi nyak bidija ba ait muatnya mak silat. Patoh nyak tangi. Maksa ko do ni ko ngilun Iya maksudnya kena nyak jaga 8 meteran. Oh. Kina. Aba je madaco kan inji. Uli kan inji aba khusus praktek ngait. Katu ni ko silat. Atau ni ko agak kerikan. Muan banyak bahaban muan nyak je sehat. Oh yo. Kira na. Berarti katong luar ni ko kan ni kemis beno. Kemis kapan? Kemis depan. Kemis depan sinje. Oo. Jadi kantongku beno? Langsung ni ko agak ku keni mantra. Kini ni ko da lebon kay ko keni barang. Langsung at praktek na siya disan. Da lebon ni ko. Oh ya aduh. Cuman kiwat api-api dang disalah ko abah. Nah, cadang salah ko abah ni ko kan guru ko jere. Na perbuatanmu. Tapi kan Abah ilmu mas- ni aja abah. Iyo. Abang ni ko ilmu ni gao. Mangayon ni ko ngamaling. Katungan na gao. Kani kemis beno ni ko katong luot medija. Kidang wat sakat cuti. Cak sakat ana makakan kemis beno. Iyo. Uli nasa. Barang nagat pole minyak. Minyak anji sama langka mo ne. Kini kuda co nyepo nenggalan mit. Wat. Kidang kimuat. May duit ne gawo. Aduh musahnya awat tenggalan minyak ne. Minyak api. Minyak jelantah. Lain. Jadi minyak api kida. Bengau ni ko. Ya ke minyak api. Nji sa minyak nji saja. Jageto. Kayu langka siwa di Eropa. Nanti ko sa sakat ni na. Iyo, gelang na ilmu lebon. Mau nyinolon daco. Kidang sakana pas abah lagi nguka lagi make-make dah celebon kan? Oh, kaya ba sa kanong ko lampu. Kapa cak lebon ke lampu? Tepetek ko dyan daco. Lebon, petek ko. Luah. Luar-luar. Cepat nih yang kadu jadi na ba. Sulagan tak kadu daco ko tuhon ko. Alhamdulillah ketine ba. Masalah ada ketine nyak midija ketine. Iyo, masalah. Cuman Ya. ulin na DP ni pa. Pakai beli minyak.
Oh, minyak na dyan, no? Minyak na dyan, no? Pa-100,000. Macam tatawak. Madacho na juga kadus paling muka. Wasil lebih mahal 1,500,000. Cak, bida-bida ako na minyak sa. Bida. Kidang kemis positif yo. Yo, ni kemis beno katong kumidija. Ya kepabida ne, cak minyak na dyan, no? Saya 400, saya 1,500,000. Si 400. Udah lebonnya mak beniga. Paling 4 jam. Kidang ke 1,500,000. Dah cok setengah minggu. Mak Mak luar. keliaan. Kepaknya mulang mak keliaan. Iyo. Cuman ulih nanti ko tinggal milih. Agak si Depa tersakah. Kemak keji, si 1,500,000. Kidang ke hutang. Mana cok hutang. Anak ni ko agak meteran. Kau pang bayar ne. Benar terkerem ki kaduna. Wehnya mak percaya. Si 1,500,000 aja kada lumayan ya. Tersakah. Si 400, 4 jam. Cuman 4 jam. Maha, dah cok nambah cuti hak 4,5 jam kau dah kena. Mada cok. Nah juga mada cok koko mall. Siwat CCTV masih makan. Tapi yo. Katini warung-warung luni kau nya katini kuku ne. Iyalah. Yo kelas budak menji paling tiap kelas kios. Nya sahaga si gugu jago kenala ba. Jadi ya luah-luah di sekali mulang di lamon kena. Yo aduh. Si 1,500,000 na. Aku kawan na. Katubang menolong katong dakutian. Ya kadua si mesen kau dah na. Yo mangkung. Ajo pelang sampai terpasang. Kidang kani kemis beno. Kau si kadua si ngaku ni kung nasa. Ayo ta bayak ta pilih. Nalaman ka pabeh mo. Kadua si 1,500,000 yo. Yo. Si 1,500,000 kidang jadi pepai ni. Yo, daco. Kidang asli yo. Oo. Midah cok mi luar negeri. Daco ni kumid akap daco. Eropa dapo. Amit kutub ni ko dapo. Katini si meteran mo sa cakap mobil. Mau salah pa cukut kawakin kumabuya. Ya kan lebon. Katini pa kung cakap mobil kita marilia. Oh mak bayar. Bayar. Oh yo. Ayo. Dia pakai yang beli minyak. Aduh. Ah. Agak nombok abang je. Nak kan DP maksudnya. Ayo. Oh benar, kan kemis kusung keluar. Ayo, Akan nak kau ya. Yo, jika Kadahnya tukar saya. Ayo. Luar biasa masalah ada dengan kau katong ini Ya ja. doh. Aduh bayar. Yo. Nikom. Kumsalam. Lumayan. Kada kedol. Coba kia kekerikan lumayan lah. Mak rugi banyak ya. Alah. Lagi nasib je. Waduh. Agak kepaselusi nanti. Buat pasien kuwa payah unyin. Terpaksanya aja harus nyiwa aja kemana aja. Agak ngembudi ke bakas ada cok lebon aja no. Punya anak apa ilmu lebon. Alah. Suatong namar. Mar apinya Arman. Mar, niku mar. Arman dah, oi. Oh, niku man. Man. Api. Makeng man. Jak kesaka nasa. Karo kani man. Mungkin kesedih hore, mungkin dah don ya Senihan Allah. man. Api petok mo. Aduh man. Ada fotoknya man. Terbeli ke sotok ya? Enggak man. Kenyin panas lala. Pahit lungkung man. Makeng selang pahit yang belon ni man. Pecel, kenyin na. Enggak man. Kan ganjir dia lemah kenyin bangit na.
Enggak, Man. Enggak pokoknya, Man. Api kedah. Kredok. Enggak. Cak, mati ngerinya kedah. Segala macam main duk cahaga ni kursi pesetawa. Kalah jobok na sadon. Pak Udi ni, Man. Pak Udin ni kepa. Pak Udi ni cuti, Man. Haga ngajong ka dah. Oh, Man. Agak ngajong, Man. Ngajong kepa. Ngajong, Man. Ya ni kumaking mo kepa ni sa. Ya, ang nunggay emar, Man. Magriputus ko emarnya. Makanya, Man. Hindi kompres di kekeng, Man. Kado pirarani kompres na kado magati. Kado ka jigaw. Ani. Kini ko sangon mato. Niku kajak, uanya jangan. Tipa, Man. Abah. Abah dukun. Kira sehat mo niku. Sehat ni, Man. Kira doon nasa ka. Yan nangis ko kajak niku sehat. Serius yo? Serius, Man. Lapan niya ibo. Lapah, tunggu pa sila. Nyanyi ko pa ko. Beti ko kaway mo. Wah, kok kompres ako piarahan. Ni anda ni babay na yo. Allah, kita niku. Doni hongke mo. Ay, niyo pa kilo ka. Yo, udah pakai. Wah. Karo ya. Kenaga ka daw? Mau aja siya. Mahak kengesunan lagi mat. Woi, muat, Man. Musa ba jaket? Musa. Kepake nga di pecel kita. Haga, Man. Lapah. No. Ini becel pai karo ha. Amo. Minum harum. Nah, ini apa? Lapah. Jauh mak jangan, Man. Wah, kan juga usung-usung motor ko oh. Di petupi ko yo. Itu nanti tupiku. Eta lah betah. Ay, tupi mo. Panas, Man. Agak kala. Panas. Hangok mo man kebo ko daw. Hangok kan lupa, Man. Dah ni Margo. Kinang duit ya? Ngusung, harus siap ko. Blok ni. Agaknya mo na si kabayak. Oh, maya ngajak ni. Ganti. Ada resok gadon. Ganti hamo. Aku nak ganti mo. Jauh mak jangan, Man. Muat banyak. Lapan cukup ngon, yang tak mau tu lapan cukup ngon eh. Hari 4 kilo ni. Sing nama, Man. Jangan cuma yakin, Man. Yang pertama ni mak yakin dia lah Don. Kita nyanyi kadu pupuk, nampak je percaya. Yang cuma yakin sekali. Tentang kau ni ku. Buat kerja mana? Buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok? Nah, Wat. Kok? Nah, kadu pandai ke kamu on ya sa. Mak ngeliat. Paten ko ron. Baca kan enggak, Man. Bah. Itu wah. Oh, Bah. Gaya, aduh. Ya, sesuai kician kala di nana. Aduh. Kak kau. Oh, hasang mah yo. Apa? Suara kamu mau jadi berirama, Bah. Buat engine eh. Buat musik. Hebat mo eh. Ngek. Kan musik. Tadi ko tueh. Ye siapa? Nah, anjir kek ko. Nya sesuai kician. Waktu kan ni dijasi kan ni Selasa nambi engok mat. Yo. Engok. Pagun cok tenong. Pagun. Ah. Hana abah kan kani kemis. Jinya katung luot. Kidangnya angan tak ko kek ko moneh. Uli awat perlu. Api mau ne perlu ne. Kau niku kau dah. Kaki mu lebon. Perlu. Buat masalah. Bah. Tamu memang itu sopan. Niku dong ku ngani ngani. Kani ane abah je. Pisang Yo, nyi sak kek ko. Haga bu ubat mo ne jemaah abah. Obat api. Nah benar, ia saya bercerita. Ki keratonganku sesuai janji mo. Kani kemis. Ilmu sinambi. Iyo. Ya, ayo. Nang aduh ku siap ko. Ayo. Nah, ni ko peda. Tebak perlu. Nya aga. Midi janji wa perlu bah. Apa perlu mo? Nya ni diputus kemar. Terus Iyo kepa cukup bakal nya marnya aga luar nya bah. api gene marsa. Mardiah cantik. IG nasa. Oh, Facebook. Mardiah aja. Oh, yo. Nah. Lain pai menapa? Ya kepecat. Kenapa? Lain je kerja nah. Nya ya cak nanya IG jam Facebook mo. Ini bagi je foto ne. Oh. Maka keti di koti. Tunggu bae dak boy yo. Ye len catetan mantra. Kau di kain handa. Oh. Yo. Paham. Pokoknya
Ni kuman. Tahu pwede dya. Kaya nyanguyun ko kaya man dito dalom. Oh, gantian ko dong. Madacho O bakong gantian kau, madacho. Selesai karo ba? Saya kau. Ya kan si kang wakatong ni bakong. Ni ko kan sumang panglun eh. Nah jadi, ni ko nutong niya pa mi dalom. Buat siapa belum? Na kamar perkumpulan ni abah. Oh, jangan praktek. Jangan ni abah. Ngeri banyak. Ngemantra-mantra pasien. Mapapi hebat ni sakitnya aku. Ayo. Ni ko si Dija. Jiwat kanian. Tsaka kada mewah pa Ji. Iyo. Kanta lagi lamon tamu. Oh. Ginawar ko angkot, ja bayas, ja pulau. Kami rati ni. Alhamdulillah. Api tanah sa buubat, api ka pa. Balak niyan pisah. Siyan cuman nanya bebet. Nanya bibit api. Bebet na kiyan. Ano bala? Oh, jadi ngejual bibit mana ya? Oo. Ano deh. Lah, Bah. Di pa jangan, Bah. Lam Dija. Disalay na aba Dija. Apa ko Dija. Dija. Aduh, Majong. Nhà aku ipa Majong ne. Aku isan siya gayak cuti. Dija, ingin bangin yang kedua ini. Ya buka kacamata yo. Oo. Ya cani ko na suwak ako lah. Ngerembet. Dija, kuang aja. Ya nyualilin pa eh. Ya cak nyonya lilin, Bah. Padahal ya mata mo kelom. Dija kan kelom. Oh. Ano ka ji? Aba sa ngirit. Ngir api nih. Ngirit listrik. Oh. Nah, kaya ji kan wawa. Kalian budak mo. Jadi kaji, nya pandai paham. Paham niya, nya maksud mo na. Ja ko terawang yun, ja kemana sa, laman vitamin kan. Oo, Bah. Gemuk. Oo, walak. Jadi kaji kau. Tunggai ya. Di kani Selasa beno. Jemo. Di pa, Bah. Iya di anjung-anjungan. Anyong-anyong di pa sa Bah karo. Kuku ne ja depan masjid warna hijau. Wat lamban mewah. Depan wat anjung-anjungan. Anjungan nasa. Atau ne sabu. Tunggai kau di san. Oh, kan Selasa. Kani Selasa jemo. Ayo. Cuman nang lewat. Uli ya kani kebun eh kadutuhon. Katuhon na kau cuman. Wat persyaratan eh. Api, Bah. Cuman ji rahasia persyaratan eh. Jadi kini ku daco nulung abah. Ku keni diskon 35%. Nah, harganya, Bah. Api, Bah. Oh, ayo. Agak. Na kau. Ayo, siap. Ayo kanta kam luah. Nyaga ngubati pasien si saya ne. Jadi kanta. Ni ku luah pai. Kayun ko kayak mana aja nak kok melija. Geta. Ya do. Ayo kita. Tunggu ni ku di luah ya yo. Yo. Man. Hei. Ni ko abangku. Aduh ni kaya. Aduh. Kaya siapa yang giliran ko? Apa kayak kejodoh bah? Aduh. Oh iya sang ilu jodoh. Oh. Aduh, lagi masalah jodoh sa. Kecil nih Han. Oh iyo, nya kabe ketemu yang kecewa ya kadu kajak Jadi aja. kanta. Jadi si pakai mo. Jadi kadu ku siap ko. Jadi gelak ne. Singlet pampir. Jak Cina. Kapa sing liat pampir nih bah? Kini ku makain ji. Ni ku mak bakal dilihat holon. Ji. Kapan kita pakai kenang kau? Menopay. Makung dipole minyak. Aba hampir lupa. Agak keliaannya. Kalian kepelok ko. Harum. Di sana cek tepepuh ko dong. Tidak codang. Luntur minyak ne. Jadi nambah pihaknya.
Iyo sisa na hindi na pera. Kan waktu nabi kadu 400. Iyo sisa na pera. 1.100.000. Iyo. Tacho mo ne. Ayaw niya nyubahan pa niya. Nggak langsung dicoba niyo. Oh, dacho dicoba. Cuma nang di depan ni Abah di ja. Abah keluar. Ngeke mo na yun, no? Ayo. Tes na. Kidang makan ba yo? Iyo lah. Nje. Dua ne kadu sebingin na. Tinggal makai lagi. Gue singlet biasa-biasa hudi ba? Nang cakewit. Ay, nyubahan pa. Nya we apa yo? Oo. Namun di sana. Jadi kena. Pakat ambu aja no. Dang ni ku lupa. Oo. Kane buah ne. Bang, ini antingnya, Pak. Ki menurut penerawangannya Abah. Sekop tunang masa. Pantas ni ku leluanganan. Balak, Pak. Heeh. Long bangi. Wangi, Pak. Kane. Di Padarman ya, Pak. Iya lagi di dalam je no. Iya api. Tungusung netian pulau. Api nih, Pak. Untir dua. Untir 2. Untir maksudnya. Bang, itu yo. Nah. Api si mak bangi ki pulau le. Gua nginum nenge, Dok, Pak. Nah. Ye apa kok? Mana lagi nunggu balosan ne? Nih kunci. Lah, Lu aku. nyampe ngaku nih, Pak. Nya lagi nunggu balosan. Ya udah tahu di, Pak. Gawean. Upi ko dija. Ang gua kan lanting. Jenuh. Nangon ne ko na. No, ini apa ini? Jadi ja. Akan nuduh abahnya. Nah, kenapa ini? Ano? Niko alo jeno. Muanya mangeli apa mawon, Pak? Kantung oh. Nangon ne kunci. Di Parman cak beniga malu kayak orang. Indo ya delom jeno ane. Agaknya ibu. Ayo malua-lua. Di Parman. Indo. Pedom ada apa, Bang? Uhawe kayak mana? Man. Oi. Api don. Cak beniga pigawi belum dah. Luar biasa mah. Api di luar biasa, Terima kasih namun. Luar biasa apa? Mau ajak delom desan. Nangon iya wasi jadi kilo. Iya ajak ngetesannya di dalam. Luar biasa. Ini paman. Nya benih kan delom desan jeno. Benih nih, Han. Indo ya. Tepat dom malo. Do malu kawinnya. Hadu kada. Aduh. Hadu apa? Aduh, Pak yo. Naga. Hadu sakat-sakatnya kadu jenak Aduh. kunyen. Yo cuma nang lupa aja mo. Tunggai gelu. Si jangan cawak abah jeno yo. Iya do. Ketubang. Iya benoa kesipak singut mo nunggu beniga. Ya hadu. Nah, teman. Jadi sekali lagi bah tulung doane nya agak 8 meteran. Oh ya. Benar pisangon na. Hati-hati mah. Iya, heeh. Yo, Pak yo. Yo. Aduh. Kalau aku tijudo. Oh. Ya agak ngewe amar dia apa ya? Kayun tunggaan jemo. Terkirim. Alhamdulillah, lamun pasien. Pokoknya tenang pai, lebaran Idul Adha aja. Belado dah uai ni.
aja apa? Udah. Jodoh. Asik. Tunggal jodoh. Hari Selasa. Oke, siap. Berangkat. Siap-siap, Pak. Lagi bakas jak petunjuk ne Mbah Dukun na yo. Kalau sesuai harapan. Dekan aja ya. Nah. Cak injuk bakas kong vitamin nambi. Ah. Anak ya emar. Paten nih, abahnya. Jangan ku dija, Mar. Ni kunci si haga api mi dija nih, Bang. Nyak ni masa petunjuk. Tunjuk api. Nah, di kain ku mi dija. Kain siapa? Nah, buat gaub. Pas tepat nih, han ni kuat dija. Oke, ya Allah, Mar. Ni ke di kayun abah dukun na dia. Baru kun si pamone. Hakalane dukun hudi dan nyak dikain mi dija dikeni petunjuk bang tunggani kulua. Nyak dikain ku mi dija mone, hane abah. Nah kan? Hane abah jodoh muat dija ne bebai lamun vitamin hane. Jualnya mi dija, bukan mi dija nya. Abah na nipu malah tungga bakas kurang vitamin buat majadi. Yang mana jeno lah kepahani urusannya abahnya. Kita. Masuk. Masuk bisa. Aduh, gagal sama Marna lagi nih. Waduh, abah aja. Gagal sana, aduh. Naya warung. Nyak nyoba aku pe ilmu je abahnya. Temen do kodo. Bang belanja bang. Ya biar. Teh Sriwani bang sama ikan lain. 20.000. Ya. Jadi pastikan bang. Oh ya. Bang. Woi bang, abang. Woi, lain. Oh, yang itu, Bang. Saya untung nah. Siapa bayang pai? Ini kau lihat nyak kau dah. Ya, aku manggil dia balik betul bah. Dia mau beli. Bayang bang. Ini lihat donya anda mau teman do. Iu bang iu, itu kau handa, kau handa. Kerana kebak. Yang untung gelok warungku kan presti. Oh ya, waktu tidak. Bener pak yo, duitnya lupa. Benernya lupa. Enggak, ngaku cuma bayar pengen di Kementerian Sosial gue gratis ini kan gogok lagi. Nakat do lah bapak ni mak dia anjaknya apa boleh dia. Ada kan not Anak ya Arman. Ini Parman. Man. Lipan kok. Nya kami abah, gue nyamak ke motor. Nya kami dukun sinambi. Nya nutuk Nya nutuk ya di kami nutuk nya gak cepat lu. Api nya nutuk mau nya ketunggak mau nya ketunggak mau Nya jak nyoba ilmu nasa. Berhasil kodo. Aduh hampir mati nakasnya. Oh. Gawat nut kedon sa. Nya tunggai mar hane wat Bang mak berhasil mone.
gawahnya. Us, mana? Bah! Bah! Bam! Oi, Luang kau. Luah ni kau! waalaikumsalam. Nah, kadang-kadang ko bahasa mo ko kana ko ba pen suaka mana? Bahasa apa lah? Nah, bahasa mana? Coba Hadu kepandayan, bukan musa make suara kau kena. Ya kepandai napi lah. kan? Nah, kan? Suara asli ni. Nya pandai mo ne. Ya ulah api ni lah cakap makin kiri Api singlet sejak hamu jak Cina. Aduh senemon harga matinya anak ni singlet mo nyisa. Singlet Cina jak ipa hamu. Alaman. Itu guna-guna sekali muat. Kena masanya anak ni singlet na sa. Guna-guna man. Anya pag keliyaan mo ne. Isra na ako lah ilmu na sa malaw, naku pagod. Ya kipa cari kini ko jamannya. Ini ko kan si maksang ilo. Ya cari ko mo ne. Kaya mangalia waktu kam jamabah na. Nya kan ko apa? Nak ada sukongkon no kaya kutip Ikut gua. saya ditanya Arman sang yang liya ne, deng liya ya ne. Aduh sangun sila. Aduh pe duit ni ko nginjam jinya, nginjam pasangan ini ko na Ya sa. kan ku cawa kon ku katong sa. Aga bait silat kodo. Kerik gaw kodo. Ni ku ngilo ilmu lebon nya mangedom nya sekan dukun kerik. Ya cak ni ko na kida. Ni ku si maksa mo ne. Aduh pakai andah mo na cepat ko nya. Isra mo dinya ni lah. Pakai yang ini mana? Woi, Don. Hindi cuma ada ajak. Oh, Babamu. Mat, Oh, napai? balik mana? Kati na dyan na nipo, jamannya ditipu mo Ya na. mani pula kan iku aga makana. Hindi ka naga. Ya mani ku. Balik mana? Mat, madacaw. Nakadu kita man mana? Oh, Lagi don. lagi. Mulang ko. Aduh paano kuti nangon niya tukong dukun ayit agola. Kuti ngilo si muan. Kaga kuti.